swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. Icyo kubanza amazina cyo Gabirwe Jack Muganda kanda yamara kurahera nka omukuraso omukazi habwakegegwa district omukuraso rwito rukuro rwihanga ninyenda kusima mukama hara hatuihire kandi nyenda kusima abantu bakegegwa bukunta kadara kandi umutima yangu ninyo banywana bange bokubanza kinabaraganize nubo bwire twajya kutandika kurera ngo ntubingo buna Abanya-Uganda, abanyantungamo mwe bari munonga nimbasimira kimwe kundo nda mukanga rum parliament twenda kuhereza misho ibora yemeromo neshonga nkuru munonga ahabwo kuba abana bashomere bine za degree diploma za certificates konga okubona ebyo kora neshonga nkuru munonga so mbenu inamasiko menje ngo ninsima ruhangu narahira abantu babujenje bakampo bwesugwa mbajwe kiro mundu gwa kabiri ebitu wakoze mu kisanye cyo kubanza ahari giteka rye bikwije nabende munonga kureta emergency system kurango twatunga emergency vehicles kurugacaro kweka health center for to improving household incomes ate kisigira mu kisanye cya kabiri ekintu ebintu ebikuru n'ebintu bitano ugisiro cya mukaga 10 ensonga yo kubanza ne kureba ngo abantu bagira amagara marungi so ensonga ze y'amagara kurengwa amarwaro gayombekwa gazamwe mbazi abashaho n'ensonga nkuru yo kubanza twargaho duzansonga y'ubwegisi kurengwa amasomero gitu gagumzamu ngakoraje tureba hansonga y'amashanyarazi kurengwa abanyashema twashya amashanyarazi hona cyo kwanza cyabyona nyenda kusimaranga abwizoberi kandi abo garika kuntora nango njwekera abanyabushenyi encuro ya kabiri ekindi abanyabushenyi bakasima obuhereza bwanje kandi banterera karuru kinji nahabwe cyo bashyire ku expectinga ebindi kuza kubakorera ekisanje eki His Excellency the President atuje mutaro kubyama titeko kureba ngo twatekaho obugiga bije butereho emirimo nabwe cyo twino gukora munonga. Engineer John Bosco Koi Karisa kandi member wa parliament wa Torovs parliament yarga kurahira mwene nka member wa parliament w'abantu ba Bweju West itwe ebintu ebikusitegana so mu Bweju cyo kubanza n'imihanda abo kuba imihanda ni mibi kandi His Excellency the President akatoraganisa Tamak Road oruguto kurga bwizbwera Nyakambu Nsika Nyakashaka Nyakabirizi rya program kandi ntekwa kureba ngo narufuro ngesha kandi nentasiye y'umuntu amajani gakatsiyarara konke kirungi kitwagire cyankwanzi twabugabugana na His Excellency the President yagira ngo naza kujijambura arebuke ngo yagiyamba naza kujiyambata asindikire auditor general wabaze kureba enkora ya factories abahereze sente